fried pusit o fried loko, no? Ano siyang sangkap. Sili, bawang, sibuyas, pepper, log ug harina. Luto na tag sauce, no? Luto tag sauce. Okay, mo na ito himuon na tag sauce. Okay, no? Kaya na. Mo na itong pritohon ron. Pusit o tiger lukon. Mo na itong sauce giluto kanina, no? Luto na. Okay, sauce. Mo na itong sausawan karon pagluto na. Luto na. Nagpainit na tao mantika. Mo ni dire na to sausaw ang lukon o pusit. Pagkahuman atong prituhon diri. Video ta karon pag humanan na atong prito tanan, no? Human na. Okay, maluto na ta. Pusit. Lukon. Lukon. Pusit, no? Pusit. Okay. Balihon tanay. Luto na itong pritong pusit o pritong loko, no? Pagtaw na rin. Okay, human na itong prito na pusit o lokon. Sos na itong gihimo, mga kaprimads. Okay, thanks for watching.